voin hi mei dinga sangni le somni pahni ninga ni ania tukin zinga vaireng te o chanchin buina tual chung chanchin atarlan te karon chiat chuk le don ani Kolasip district level fire prevention committee ten malak na clear let nimin chama khan DC conference hall Kolasipa district level fire prevention committee te chuan thut khom nein kumsang ni somni pahni chunga kang mei ven konga malak na kalpui dan sang te thlir ho ania kang mei chuak tum zathum le som pahni omin chung zinga zathum chu lo hal wang ani thu le ram kang tum som pahni om thu tarlan ani Pujon LT sang deputy commissioner le district level fire prevention committee chuan ram leilung ho sakna hum hal chu mitin mo phurna ani thu le tuna malak na chuan kan mahun thui tak ashil dona wangin ti tak zeta ngai to na se na tul thu asoya kol phetha siam chuana na lui kan khuana kam te chereu zonga malak na mu tur a om le thin chu poyati thu sein dananga malak na kalpui ani tur thu le ram leilung ho sakna ven poimo zia inzirtir warzo ka kalpui atul thu asai bok ani P Margaret Laram chani IFS DFO Kolasip chuan kumsang ni somni pahni chunga kang mei ven konga malak na kalpui dan te soin Forest Survey of India tarlan dana tum zathum le som pahni kang mei chuak atanga hectar zali somruk pali le point som ko pakwa chu lo hal wang ani thu le hectar pali point som thum le pasari chu ramti kan wang ani thu asoya serlui tu khuwa kama kang mei chuaka mo phurtu dap chu ani theinan Kolasip police station na thubuai thelu ani to thu asai bok nimin thut kho ma khan mun phia ching tu ten ahun taka ram an han man lo thina wanga har satna an to dan te soi ho ani a lo neya eijong chung kwa sangkhat jasari somni le paruk ten trin sang thum za somsari azau lo nei na tura hal ani thu le hun bituk chunga lo hal man lo a hran pa a dil na thelu mi somli anom thu tarlan ani bok ser lui le tuirial hail project tui khuwa kam ramngo ti chereu mek siam that le hum hal ani theina na malak dan tur soi ho ni in dan lowa huan lo ram siam lui anom ani chuan hremna pek ani tur thu asai bok bilko thlir ICDS 10 no pang sanga janhi somnga pali enkol mek bilko thlir ICDS project hom chunga Aganwadi Center somruk ommeka heng center sang hian no pang sanga janhi somnga pali anom mek ani bilko thlir ICDS project noya hian bilko thlir beirabi le vaireng te sector anga then ani a an report nei tharbera alandanin bilko thlir sectora hian no pang sangkhat zakwa somli le pariat anom meka nu nausen nute pelai zaparuk omin raipur za somsari an oma tleirol en kol lai hi somthum le paruk anom bok ani beirabi sectora no pang sangkhat jasari somni le panga omin nu nausen nute pelai hi jani som pakwa an oma raipur hi za somruk omin tleirol en kol lai hi somruk paruk an oma vaireng te sectora no pang sangkhat janga somriat le pakhat om bokin nu nausen nute pelai hi za somni le paruk an oma raipur za somnga le paruk le tleirol en kollai hi pariat anom bok ani ACDP semdon block agriculture office bilko thlir chuan ACDP nuaya semtur fuchi la khomin voin hian beneficiaries te hna an sem chuakang ACDP nuaya fuchin tur hi block agriculture office bilko thlir nuaya mi jan hi somni pahni an oma beirabi pang balkon meidum le South Chimlong mi tani in bilko thlir le vareng te tangin fuching tur anam lo thung fuchi hi department lam hian tol chunga tangin an la khoma voin hian block office lamin an khua an sem kholang fu hi mi pakhatin hectar khat zela zaw ching tura ti an ni a fuchi hi sanga zela pek an ni ang lain puang lo bilko thlira eco van rutu nia hriat police tenan mantak Ahmed Laskar Rongpur Silchar chu nimin lam thleng khan ala in puang lo nia hriat ani a ama tho hi
IOC venga eco van ru bo chungchanga khan rin hlel ani a nimin lam khan thu zot fia turin wareng te police te pobil ko thirlama hian an han kala nizan chanchin bua sailai thleng khan amit laskar hi alain puang lo ni in thu kan dong adar siam hun ti danglam wareng te SDO civil officer adar siam thin chu sikul no pangtale khotlang hroi tu tengen na angin voin ninga thlanga sahni le somni pani atang hian chomma dar som pani ma a siam tur ti chu SDO civil rem ti na angin chonhu dar khata tangin siam to tur ani ti SDO civil officer tangin thu kan dong SDPO church in London wareng te SDPO nilai puram tharnga ka chu chongte ya son ania wareng te SDPO thar tur hi pulal lung hnem ani in first IR tangin ron chuk don ani roman namasa ang chuan nimin khan church in lan tura ti ni ma sela rem chan jok na wangin voin hian church anin London ni in kan thudun na chuan a soi YMA day in ti sik na tur zir Banglaveng branch YMA chuan kumin YMA day lo tura branch YMA sang te in ti siak na tur lengkhom zai chu tunkar tir atang khan an zir tana anni chau hi tundin hmuna zirlo chun ni a hriat ani a karthar lo tur atang hian namlam chero kan tlong po an zir chhodon ni in hruai tu te chuan an soibok supply minister so cause notice pe Food Civil Supply and Consumer Affairs Department changtu Pukela Rinlena Scholarship Assembly Constituency Bill 2 MLA chu nithum thlanga sahni le somni pani thole ni khan lalsang liana returning officer MDC Constituency pakhada tanga somni le pangana siaha district chuan sok host notice apea notice sa inje danin supply minister Pukela Rinlena chuan nithum thlanga sahni le somni pani khan theiwa khuwa tipa supply inspector kaltlangin bufa thanem tak mai chu motor registration number MZ01R 96705 brother ti injiak manga phurin ada tir ni in asoya hemi chungchanga hian MDC constituency pakhata tanga somni pangana aro pu lalien sanga chuan dan anga hremna lekko ani lo na chan tur thatok tak nen ni som thlanga sangni le somni pani thole ni chomma dar som pakhat le chan ve ma ngeya ane na zia ka thelu turina hriat tira aro chuan hun tiam chunga in soifina engma adong lo ani chuan achunga dan anga hremna lekko ani tur thu tar langin tuma in engma an soibui thei to lovang ti in a hriat tir ngal bok ani nimin khan supply minister Pukela Rinlena chuan in soifina tura hriat tirna adon chu ziaka changin minister chuan theiwa khuwa hian adar nei lo le adar ling lo awangin chungko tam takin anre sondon thin ayatlem an don thu le anre sondon an kham lo thu ane na an thlen ti tar langin hetiang ho ang hi Mizoram mundanga po an omnuala wangin special allotment retailer kaltlangin ti sakthin an ni thu asoya anhar satna an thlenang hian abial tu inspector hi sarkar tu omsa anga malatura hriat tirani thule election code of conduct manlai ani awangin in thlanzo ma a lo pe chuak lo tura hriat ani a lapek chu ani lo ti in MDC constituency pakhatna tanga somni le pangana aro hna in soifina hi athon ani hemi chungchanga hian aro malak zui zel dan tur ero kan la thei ri lo thung police station report nimin khan wareng the police station na FIR thelu om lova tangkol lai anei lo bok ani voin tuisem dan tur holveng IOC chimveng first line chimveng second line banglaveng le sehapui road heng tui chuanan tur tarlan te hi atu langa ti danglam the ani tur thu department lam 10 an soibok